Voljela bih da se dotaknemo popisa stanovništva u Crnoj Gori. Poslednji popis je rađen 2011. godine. Trebalo je da jedan bude održan prošle godine, međutim, mediji najčešće prenose da je razlog neodržavanja tog popisa stanovništva zapravo korona. Šta mislite, koji su ključni faktori neodržavanja popisa stanovništva i šta bi taj popis u stvari pokazao? Popis bi pokazao su Srbi većina u Crnoj Gori. Dakle, relativna većina po narodnosti i apsolutna većina po jeziku. Zato i nema popisa. Znači, to je zaključak. I namerno su pomereni ovi lokalni izbori za oktobar da bi se opet usujetilo da u oktobru bude popis. Popis se sprovodi u aprilu ili oktobru. Zbog toga što su to meseci kada su građani najčešće kod svoje kuće. Nisu negde otišli, nisu na odmorima, nego tu su. Dakle, to je izračunato tako da su najprisutniji i zbog toga se u ta 2 meseca sprovodi popis. S obzirom da su u oktobru sad ti lokalni izbori, u vreme izbora nije preporučljivo da bude popisa, zato što ide kampanja. Nije zakonski onemogućeno, ali nije preporučljivo. A takođe, na proleće sledeće godine su predsjednički izbori, pa neće biti preporučljivo ni u vreme predsjedničkih izbora. Dakle, mogućnost da bude popisa je oktobar 2023. godine. Da Srbi nisu većina u Crnoj Gori, taj popis bi već bio održan. Dakle, Srbi su većina u Crnoj Gori i zato nema popisa. Dakle, to je odgovor na moje pitanje zašto popisa nema, nikakva korona, ovo, ono. Pa evo, kod nas će biti popis sad na jesen 2022. Sasvim normalno će se održavati. Mislim da, bar što se Srbije tiče, da se to krajnje poštuju svi rokovi kada je to moguće, jer je ovo demokratska država, za razliku od Crne Gore, da je demokratija jako, jako usporen proces i na primjer, takva statistička izjašnjavanja kakav je popis koje bi trebalo da budu rutinska stvar iz političkih razloga se prolongiraju. Ja lično mislim da ni sledeće godine u oktobru neće to tako lako ići, da će naći neki izgovor, pa ovaj izgovor, pa onaj izgovor i tako dalje, do momenta kada budu mogli da provuku da nema nikakvih identitetskih izjašnjavanja na popisu Crne Gore. Naprimjer, da se popis obavlja kao u Nemačkoj, Francuskoj i tako dalje, da nema nacionalnog pitanja, da nema jezičkog i verskog pitanja, jer te zemlje kriju to zbog velike i narasle populacije muslimana. Znači, Nemci zbog Turaka, Francuzi zbog Arapa i tamo nema takvih izjašnjavanja, jer oni imaju nameru da prikriju koji je realan broj muslimanske populacije u zemljama Zapadne Evrope. Ali druge zemlje Zapadne Evrope, na primjer Irska i Velika Britanija, normalno popisuju i po etničkoj pripadnosti, tako da nema nikakvih prepreka za to, ali ovde će se gledati moment, čini mi se, možda nisam u pravu, kada bude bilo najlakše da se provuče da nema tih identitetskih izjašnjavanja ili ako oni procene da Srbi nisu većina, ali to se više neće događati. Znači, Srbi će biti većina u Crnoj Gori svakako.